povo doben, tinan durante Semana Mundial Imunização kita hamutu com comunidades global pode reconhecer a simplicidade. Vacina salva moris. Tema tinendane, ba Jerasaun hotu-hotu, vacinas efetivo no eficaz liu. Vamos ita kata vacina Proteje e moris estômago. La ostet para labarik, ba adolescentes, no adultos, kita Haree ona. Idane ia itene resposta ba moras raiva, no ia proteção ba labarik feto a soro cancro cervix. Desde restauração independência, Timor-Leste, halo imunização sai prioridade nacional. Li husi, cuidado saúde primária, ita hahu ho vacina básico nem. Põe lorong ita fornece antigênio 13 kasanu resintolo nebe protege a soro moras graves sira. Hanesang polio, sarampo, difteria, rotavírus diarreia, pneumonia, cancro cervix, rabies no selukta. Idane hanesang progresso nebe ita hotu orgulho. Ita hotu compreende importância husi vacinação no tamane. Governo assegura financiamento tinan pode sosa vacinas, fornecimentos, no apoio para serviços imunização e a nação tomac. O parceiros, a Organização Mundial de Saúde, UNICEF, MoH, e for formação para profissionais de saúde e a nível hotu-hotu. A tonune, se bele for vacina ou seguro no efetivo. Ba bebê foi moris, labarik feto, adolescente sira no inan isin rua hotu. Mai be, itene serviço sidau hotu. Labarik barak, maksei 012. Significa sira sidau simu vacinas. Ita tem que muda idane. Pode alcança labarik ida ia sikung hotu-hotu, ia Timor-Leste. Atanghau husuba inang amansira, líderes comunitários, gestores de saúde, no vacinadores, atu hambrik hamutuk e esforço idane. Verifica e tabot ni oang ni resisto, vacinação e elísio, no visita e tabot ni a cidade de saúde ou acompanha agenda clínica mobile, tuir pacote integrado saúde, nebe seluruh saúde hak basic ba ia itabot ser ni halafatik, atu nune bele completa, doze rumah nebe la hetan ou la simu, ano em katak doze ida nebe fo o em loro nuda investimento ba Timor-Leste nebe saudável liu. Seguro liu, no forte liu ba Jerasaun tuir mai. Obrigado, Barak. Vaccines have saved 6 lives every minute for the past 50 years. Polio, measles, rubella, diseases that once stole children's lives are now preventable with a vaccine. That's the power of science. WHO has supported Timor-Leste to introduce new vaccines, roll out COVID-19 vaccination, and shape the country's immunization strategy for the next 5 years. It has helped strengthen decision-making, train health workers, improve the surveillance and laboratory testing. Together, these efforts have helped Timor-Leste maintain measles, rubella, maternal and neonatal tetanus elimination and its polio-free status, while also responding quickly to outbreaks such as rabies. This World Immunization Week, let's stand with science. Choose protection. Vaccinate. Because vaccine work for generations. Thank you. Obrigado, Barak. Hi, I'm Trisha Di Giovanni, the UNICEF Timor-Leste representative. UNICEF has supported the introduction of 3 new vaccines into the routine immunisation since 2019 and has directly expanded the cold chain system, ensuring vaccines remain at the right temperature and potency, even placing solar-powered refrigerators in the most remote health posts. UNICEF has also supported the government in innovative healthcare waste management by using green technology, which is helping safeguard both people and the environment, building a resilient health system for all children to have a better future.